Another malaka nyam biaka malka no online TV channel to kon kalere jidit bana lingwa same bana racha ke kume SPLAIO mente par call te tente ko raj mishala da par call gore jeno de jako de yana ngati manana chalat par call ajara medane cha kwany la interim chairman ka gwa Dr. Weng Machar ban jelinga mo re lerga me bana nyoko murai kon ke Ramadan en la racha ke malka den ter manyang gatwech ka jodan en chalat banje nyoko milin kone jode me gor liang along ko jentel alar kan diar kay nyang mala ban mandana chalat ka kume Africa Union ban jelin kan kume kamarwai ke kirma yadit ka do badan de mal der ben ka je keten content yar ko de mal ben ka jere wich ka Sudan bana jome banje chulinkel le nyam gwasame ba jendung mal kaname bana right ka kora ka dung parkol ngay kone anwo nga ban jo rage kwide kenyam chana jo chalat gwasa me den terma nyanga dwe chana jeling ajena Africa Union shikaboy ke ladien ke malre which ka Sudan shawra mo chajalat terma nyanga dwech den terma nyang ka do badana chawra ke je ajene chukume AU ke Africa Union marai ke kweran pai kwany mamut chala do ne do bana shi boy ke je gonnatin wani me da na ko korko to ga je ka pairo bena ka pai dok pai ngwan chu men jen pai die je me tele mi men lar mi shalwang shang me da ne cha Dr. Machar me cha de kebre wi ke juba cha je yena kirma yadit kan kume dung South Sudan mo ke kirma yadit kan lwang ko de kan gwa da Dr. Machar tin de kan je ke je teram ji je Dr. Machar chu men tama anyok nakanare which ka jongle ka Equatoria nakana ka apnal nakana ka Unity State telemelet kana en kume Africa Union jana Africa Union melade metodo long logana na ka roch changa dwor melet kana ka tada ndong de kore de ka kapchong ka ja jana to men let kana right ni jen lakan wargane ha gor bar wargane te lwang te gwawu ka ten CNN abaje kwene gwasame ka tugingali ka do badana cherat ka ja baje nyokom ko je translate baka tungnat I am disturbed by the African Union's approach to the situation in South Sudan. Chara nyona longo dwoba dan and which African Union guje rectin konan to agree wika South Sudan kaje. Instead of addressing the real issue such as advocating for Dr. Weng Machar, a key figure in the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan, they are avoiding the problem. Ajani jet loida long commandant let ken and wode kan lana do badan en chikum kirma yadit che Dr. Weng Machar che yen keje ramum din mangai ke re wich ka South Sudan men wi dial no ke ramadan an tanmal dung men kwal chole 2018 peace agreement no ajani chikum Africa Union chiken gore jeno bikanna pallari ga mo chikarwaitin okay ajani keeping him under our arrest will only worsen the situation in the coming days and months. Ajane wo mapalian kirma yadit ko ba Dr. Machar ba yen ki Dr. Machar bongo te dwak yene ajane jak yene South Sudan ko be reka bu ko merep kan rodian bu korbo ne jen kamu we wonyam bu liya ba rem na roda da wi ka South Sudan. Ajane Africa Union telam let kana. Ajane it one nget kan Dr. Machar. I know people who believe that keeping Dr. Machar sideline is the best option. Ajante ne gujo Machar chaje latgol ke lo chaje martri malka manane cha than ajen gui kene odongi mogwa keke. But as a citizen who understand the context of South Sudan, I can say this is not a viable solution. Ajane en point ngaje kum South Sudan ke tada na South Sudan take je migu yenen wo jendo dan dong de malder ben gaje ka she jendo jene shabat ajane na me she mal che je beno ngano Dr. Machar ba ken she berar gwada dan cha yentin abelle berar no ba ko ngaje no cha jalun ajane talamal ajane situation na ngaje ka South Sudan ke siang South Sudan ngaje ajane we should learn from the event of 2016 when he was placed under our arrest in South Africa ajane ne dialde kan mutto mugwalung de kan ngaj ni me dan shoda lat ka South Africa me cha je yen ka South Africa tela gwawiten bat chungod ba chwaje ben kwany la kwara rawde anu bainge je pin ke palka je kwa dan te tin cheta ma chete ka pai luak yena bi jen go ibu wajibar ba bet ko chaje yen but no
jak in situation ki kore rek tungwan ko woken ko mbeke cha jo me cha jo kwen den ter manyang gatwech ramdan lamal la ja la dare wi ka so Sudan gorjen wo bade yen yang ko na la din ko gor ka tamal ka men gor ken wo deben la roje ni shang mite gere mu to la ja condemn mite rek mu chora la chena men tame ne tungwan even international community yo kan kuma kirma yadi de no mo che chuong tele ramde key figure mila opposition party as chike SPLA ayo dakring machar kwere mide yen ka bana jugo no bede atel malatke kana mtu ko no mo yimon jen misiden tar tame shera ko ladno Africa Union ne dane ku dakring machar ku kan le no ngare wi ka so Sudan ko dakring machar nang jere yu ke juba katet nang e gat nang Africa Union kan witen koken even international community but kan it chi ku le bet tel malatken ban man la to ko long mazen ba dakring machar ba je delun lwa yen ka manana chaje latin charo mo chaje luñ chaje lat den ter ka kwimal ka men gor ken wo deben bana wo ka le rawda right kon gwas me ka kwi parkol te ka ngak nom mi cha ngak ne wud janga mi shwale matiang parkol chaje interview okay ngai kon parkol ken konore ne maka kenyam joga no charm to charm link kwi parkol ne ko gwaze da ne sha dakre ma char me chaje yen jen chaje yen luak ti jen akir ma yadi me chaje yen ano jo te luak yena ke the next day changa do den chwaje luñ chwabla do jen ba chwa nyok mi yen keja ko kore wa chu wooden shalke wood la quer petroleum ano potkang chwaje kamlar kan jen wud shalga parkol ken parkol ken ne dol ken jen dol re hotel ka me shikan dol kan dol ten anje wen ya me shalat wa me cha kan dangro ti jendo ngam de chong ko gwadak reng machar me de gwadak reng machar daraja represent ajaram dan de roi ka gwaring machar lo gor gan do badan de reng machar de je kap chong aje chirga melet kename ci par kol awa che no no be reng machar ba gwar be je gol ci pot kang che je lo no be dak reng machar ba gwade be je gol ajani che de tuok en point dak reng machar ajaram dan la ko dunga spele ayo cherun ko de gwade de je mo karada den anyok wude dane dong de kule threaten wude shal ke Nathaniel o yet jen choro da barbare wi ko gwade dan chenga jeno sha dakru ma char chaje yen dore choro re chuch ngike no ba dong dakru ma char jog mono o jen woiro re wi ko mu o tre wi tele wi mu dakru ma char ba joro ba je linka je jen mele yana ne antama Nathaniel o yet la waro jarar ke spele ayo jen ku ko gwai ke je wude shal ga par ko le no jen cha par ko jugo no jen chaje wuch ka kume spele ayo chu dakre chu wudu chal ka par ko la chu nyoko loje no pon jin Nathaniel o yet e jira madana ci tiay ko ci jere wuch kan riete ko de jude lat kam dien mu da gwan wodi cha par ko cha jog Nathaniel o yet no jin ni o kan yene tirar karwa jin o jira na spele ayo ajen jira madan elen mishrode lot ajen jira madan ci tiay ni jen but ram menana ku recover ke je ku recover ki gangaro de ke spele ayo otherwise jin ci tiay orede jira SPLA IG ka kuje mo ko declare o jin SPLA IG but ci par kol ci nok ajene ko dol ko le carried out ke je me ci kon nen ka gwade dane bajo cholo jene ya quer interim chairman ka gwada Dr. Machar you know jene chaje kwan unanimously jene chaje elected ke chaje kwan korom gwade dan e chaw doltin ala interim chairman batur de be nyoga yekel gwade men kan kono nyam okay kus bana kulo gwado me charma dan le roda channeling ala parkol chaje tich atini me chaati ke jen parkol cha jogo no jin anga medjeno re kuma ka SPLA ayo anga medjen ka dobe dan e che me cha roda kwa nge jen o jene kwar okay chaje bite gwado me ramadan tije gud janka mishalama tiang chaati je long erwaje la wiala de la jogo nramen go rubbish okay ala chere ka kweda lo ya bang alwar mlade mo ya kach tel mlude so ci parkol che jo mo che jalat ka roj mi chalat ka jen video mo che la de wonena en cha kwan unanimously jene cha kwan re duele mo ala chairman la interim chairman ka kwi Dr. Machar kay nyoko jene cha nyo lat bo ke media ant go no han Ramadan la kwar so ne me shalat parkol badare ler en re interview ko no mon chen video chen me nyo yekel te copyright ten so chen be nyo yekel so chelar ne na ajene
en la kwero cha go jogo jina ken pat gwadwe le dan me kwan keji cha ga go long cha keje long jen ko li ko je la no chola ngani ka rubbish ni no cha keje long gwado mo ti keje wud jang ma chal matiang a journalist re wi ka so Sudan cha jogo no jin an kwera den chunga jimo ka kwara spele ay go dial cha jong ne en cha kwan ne re luak cha kwan unanimously and a judge nyam ne dia re luak e dan re hotel go me dan me dul kan dolton ajen jo dan cha kwera na mo ka ti jo cha kul ti ke je cha jugan che gujin wo jin ajen jiram bia kwera la to ka gwada reng machar gujen wo jin ba jin go wi wenyam mala de long par ko le jen en kwer ngot yo mo da reng machar ko lo barar ba baro ko le boj na ma kan matok so mi ram mo chung ka gwada reng machar why is he fighting for ngukul la tero no kanire ko tila jes fila ayo chitke da chitke o yet na tanelo yet ana nguko la tero ngu yena ne ko tagas fila ayo ke jama ne mani awa amade dien mit pin mala lar ke nyang pin ke bit so par kol she fail ke manana lede ka jodana chalat ke jen interview mo ka jodana chalada no jen chetanga ngaka long telem lade ko chaje mam ke riet tingeje no ka thuok ti chero dem lwangten eno lade jen o jen ni doctor ma chare liebn je gwada no mo chero de che ma che kep okay chero de ling par kol che gor long che me shaling ane ka greater panal state chala do ete kene to kudangra to chitiai ka kume io chigwo ka je ngum tiai na ga je ka jen kume makela mo ngum nong tiai amu gore je no de na tiai kuna la tiai de tiai na ka doctor ma cha man ko lar no ile ka kuide wala tiai ga wuga ne wadanen so na me dio choroleng o jin mi shila no kur president doctor ma cha ngum ja ko bna tiai ga je ka kan doctor ma cha kan lar no ni to chete ka pado den so de luang no jen point par ko de lar na chatiayan chewo ko kume dung SPLA IG sienta mutual ka je SPLA IO opposition and government alo cha kume cha chon SPLA IO chekala dung doctor machar no che chu da no si na tanelo yet ke kum da gol ka chinga te kum no batchen kume kel kume dung doctor machar kanere konti la jukwara badjen che barar ko de ka ngu de ka kuma SPLA so jo me jen nana chalat but par ko chaje luk ngui chamana la de chaje luk chinwa dia la luk ba ta dan te ke je ko che chung ne jen kanere konti la SPLA kenere konti ta ka pad namo ajen jo dana gore de nya yekel mu gore je wer ko online bi video de bi je gwal dana ko interview tin a wuri shal ka matiang jang mo chala matiang bi je social media beta kamal bye bye